dan u polufinalu, imali smo napokon malo više vjetra, oko 20 čvorova, nekako ajmo reći bure. Dosta je okreto, vjetar bio je na driceve, tako da je bilo malo zeznuto. Ali danas sam imala dobru brzinu, dobar start. Na Bolodorce sam došla negdje oko 5. 6. mjesta, onda sam se zeznula u krmu. Otišla sam u lijevu stranu, ostala bez vjetra, izgubila jedno 10 mjesta, ali sam se opet izvukla u orcu, nadoknadila i na kraju ušla negdje 9. što mi je dovoljno za ući u medal race. Imamo finale i imamo normu za Rio. Pa je, evo, glavni cilj je ostvaren, norma je tu, to je najbitnije. Šteta šta, nisam malo bliže u borbi za medalje, ali šta je tu je, bilo je dosta teški uvjeti su bili i treba biti zadovoljan i s ovim. Danas je jako naporan dan, danas smo vozili 3 plova, ujutro bija jaki, stvarno jak vjetar, bilo na granici regularnosti, od 40 brodova samo 17 uspjeli ući u cilj, tako da to sve govori, puno štete. Mi smo nažalost imali 2 prevrtanja, međutim uspjeli smo ući 13, što je za takve uvjete bio rezultat. Morali su nas postati na kraj, stvarno bilo previše, nije se moglo uopće jedne, tu su svi spašavali kad su se vratili. Popodne vjetar pao i imali smo još 2 regate, prva je možda bila oko tako do 20 čvorova, druga malo manje, 11 i 11 i 20 neko, tako da nije to baš ono što smo htjeli napraviti danas, a imali smo jedno bitno prevrtanje u zadnju regatu. Došli smo na bovu jednu gužvu, nismo se uspjeli na vrijeme maknuti nekim posadama i prevrli smo se što nas je koštalo ovog 20 nekog mjesta. A što je tu, stvarno naporan dan, 2 puta smo izlazili na more. Ništa, u finalu smo, to smo bar riješili i sad borba za medal race. Bilo je dobro, u drugoj 2.8. Moglo bi i puno bolje, a moglo i gore. Sve u svemu sam zadovoljan. Nema neki primjer. Dobro, sve je krenulo ok. Krenulo je ok, imam dobru brzinu, nekako sigurno idem kroz polje, tako da sam zadovoljan, sve je ok. Pa evo, dobro je danas bilo, mogu biti stvarno zadovoljan sa današnjim danom, obzirom da nisu bili moji uvjeti. Stvarno sam pokazao dobro jedrenje u prva 2 plova, i treći plov je malo nestalo na snage i koncentracije, tako da danas je bio dobar dan za mene, ušao sam u finale, tako da mogu s njim biti zadovoljan. Bilo ok, bilo je stvarno dosta zeznuto, nepredvidivo. Prvu regatu je stvarno dosta jako puhalo i puno se ljudi zvenilo. Ja sam to iskoristio, dobro, ušao sam treći, međutim cijeli dan nikako da mi se poslože kockice. Sve nekako strateške odluke koje sam donosio su bile mrvicu pogrešne, tako da sam svaki put stvari se nekako izvlačio kroz regatu i na kraju, dobro, zadovoljan sam sa rezultatom, ali ne baš toliko sa samim jedrenjem. Međutim, to sve treba sad zaboraviti, kvalifikacije su odrađene solidno dobro i sutra je novi dan, sutra je novo jedrenje i to je to. Pa evo, stvarno, moje jedrenje je stvarno bila katastrofa. Stvarno, napravili smo velike, jake pripreme i sve izgledalo super i možda baš zato što je sve izgledalo super na treninzima sam malo preopušteno ušao u ovu regatu i to me koštalo najviše koncentracije, krivih odluka i nakon toga kad se sve zbroje oduzme nije ni moglo bolje. Šteta, sezona je bila izvrsna kao i prošle godine i opet je nisam zatvorio onako kako baš treba. Nadam se da će ja skupa sa svojim trenerom izvući pouku iz ovoga i zapamtiti i da to se više neće ponoviti i da napokon dočekamo opet tu medalju sa svjetskog prvenstva koja nikako da dođe.